Palat arpupra Hajar ngot ki Khlieh Briew na kisnong boper ka Mawkynrew constituency kilayo e Jingiarap na ka Prablang Integrated Disaster Management Committee hai kini ki benai jong ka jingkhang dam ha ka jala bat kari ka Jingiarap kalong di ki marbam ku mukhaw bat ki we ki marbam uskatri ka Pidmc uba Blue Star mukim ula ai kini ka kaipot ha bakran menta ka sngi ha ka jingsa marbam shaki longyeng ka kisnong mauber ka beladan langru presiden uba martel and mukim MDC jong ka than ha kini ki arbnai belas dang ka jingkhang dam ka Pidmc kalala ban kener ki kiti Jingiarap shaki nyobuai teli ki snong kentup ya Hajar arspa khandai pulai teli ki tnum yeng hak bakala kot sedu ka arlak propo Hajar sauspa ngot ki Khlieh Briew batang ukhaw la yo ban sam hado si Hajar sis pa lai phunru song ka bala kot shaka khat pralak tam ka pisa na ka skim MDC jong ba martel and mukhim kerten ka bakpura ka ka Prablang Integrated Disaster Management Committee kaba lapin kelai ka kerten na ka Disaster Integrated Relief Committee haka prateri jong benai balai jong benai besar ila pekelana ya ka sa PIMDC di kenika Prablang Integrated kedai kawini kisen kiba ji trei haka action jong upai ng substan jong than Mawkynrew bragowi na do kipor kiba mensua nila kami kemana dong arpus na mensua tam kalau jidan mata haka action jong kinung substan kiba haka neka than Mawkynrew jong jika kibinyimak ke kumuwai ni kinong nikmat kena kecingga kalong kebangin maksu penbetai mak haka ni Prablang malongru presiden letung yang ahli banlong wat baisa unong ai cimut haka cingedai bat ketekam kecong su sedikit kulong ubah nakrai chan paro ki Briew haka percaya kim ko sniu kim benai baunuan ubah kumuni ucap cipta bat hatu menta nyimtip lalu ni nang simpang unpat no sejangan nangi bat hatu menta nyimpatip kilat ayo ki bala ban pencerikam nak kebentar ban yada yang ni nang simpang handai yang mencari gila nak kebentar ban yada yang ni nang simpang ne simpang kram mengikut lalu kumulakan menda dekatakan lockdown dekacing penbenar dekatakan section iwai sau no iwai sau kebakang banyulung tadba bak kebakang ru banyukendo kumulakan menda banlekrai banlekta ta kadon dekatakan social distance menda saudara orang badai menyesung trai nomor kamlo nanta ka donda ka takalap tingida ha ka ba kesorkar kong badai bandan yaw new mat nakabanta banyada ba ka nagajing pang ngada ka don kan namiyo banlek ay bay pagibay